Naslednjih nekaj minut pa bomo namenili igri, ki jo geeki igramo na zabavah, ko zraven ni naših negeekovskih punc ali fantov, in to je ugani naslov filma. Hvala lepa. Vsak od nas bo moral s pantomimo pokazati naslov filma iz Marvelovega vesolja, drugi pa bodo morali ugibati, za kateri film gre. Kdor prvi ugane, dobi točko in pokaže naslednji naslov. To je to. Zelo pomembno pri naši pantomimi je, da lahko uporabljamo tudi zvoke. Okay. Začnemo pa z... Okay. Iron Man. Trojka. Ant-Man. Wasp. Ant-Man and the Wasp. Ja. Yes. Thor. Wonder Woman. Ragnarok. Trojka. Okay. Cool. Spider-Man. Enka. Trojka. Ej, ful mi gre, dober. Sam številke dodajem. Kaj številke dodaj? Pa nimam. Hulk. Šlunk. Avengers. Dve. Čak, gdje se tu gano? Mogoče ne bi smeli teh številk. Ja, po moje, da si tudi ti reče. Pet, na. Jaz sem ga že pogledal. Boš ful hitro gane. Titanic. Captain... Xena. Captain America je bil. Enka, trojka. Civil War. Winter Soldier. Will. Okay. Winter Soldier. Hulk dve. Zakaj bomo številke? Važno, ok, še 3 listke imamo. Vse moramo Doctor Strange. hudo. Tega sem gledal. Fuck. Deadpool. Dejno. Catwoman. Flashdance. Kaj je to? Briljantina. Živalsko kralje. Lion King. Ne. Ali mu kaj? Deno. Black Panther. Ok, the best, lepa. Res, to je to, kar si se potrudil. Jaz sem tega gledal. Guardians of the Galaxy. 2. Ja, bravo. To je to. Ok, the best, s tem smo zaključili. Gledalci pa lahko v mestu glasujete, za kateri film gre, ali pa to sem ni razkarjati.